Alhamdulillah, jazakallah khair ya Syekhana Al-Fadil. Barakallahu fiqh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi ballagha ar-risalati wa 'adda al-amanah. ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين ثم أما بعد hadaratin mga sila katautay manghuran amuin nanayngog waktu ini amu hindi ko na masabot hambok pahambok intampat iban sin mga ngan sin sila itukbal ko doon kato tanyo inlapasin kasanyangan lapa sin pagkilahan sin kita ni bangsa muslimin dan di naman ha ginbabaw sin gumi ini labilo baha min paguwi na to halom adlaw gana-gana insyaallah subhanahu wa ta'ala ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mahuli mga palanggungan ha agama Islam, malago yung pagsyukur sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi naman kita niyo halawm sin ni'mat niya. Amo na yung ni'mat sin kabuhi. Murah-murahan mausa sin kita niyo hakarna sin karidaan niya kita niyo. Damikian dengha mga salago-lago ni'mat pagsyukur sin kita niyo amuin yari kita niyo masi-masi halawm sin agama niya. Amunin agama Islam. Malago yung pagsyukuran sin hambuk Muslim. Amuin nabuhi siya halawm sin agama Islam. Sabab amuin mapadagbos niya bang unoy maksud may ta siya pialahil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari paginbabaw sin gumi ini mga palanggungan ha agama Islam. Mahuli insyaallah bilang sugpat sin pangadjian nato dengha kitab amunin al-adab pangaddatan sin hambuk Muslim. Alhamdulillah natalus na sin kita niyo amang adlaw lima bayaon in aturan sin bangberi in hambuk Muslim amuin kumaon iban beri in hambuk Muslim uminom hasupaya in pagkaon niya iban sin pag-inom niya mahinang amuin hikakawaan niya harida sin Allah Ta'ala damikian amuin hikakusog sin baran niya huminang haamuin pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagpuas din dito insyaallah Subhanahu wa Ta'ala biyaon lumayin na kita niyo hadugaing topic bihaon in topic sin kita niyo amunin adabut takalli aturan sin pagjamban. Ulang labi in kalima sin pagjamban ini di ko kahatihan mangka ini ding ha kalima sin tausug bahasa sinug sumagawain nyari biya kaya dungugan ko pagsauhan sin bahasa yakan iban sin tausug. In jamban ini kahatihan sin mga bangsayakan. Amo na lang niya aturan lang niya sin pagjamban. Ubos na kita kumaon. So amuin way inahinang yato amuin hikarayaw kato balay gumawa siya. So biyarin yung pagguwa nito supaya resab mismo in pagjamban tayaon mahinang siya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang hikakawa ta amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiya na sinagi mga palanggungan ha agama Islam in agama na to ini wayroon kulang kabus niya. Kompleto katan in agama na to ini kato rakuman in kakulangan in biyarin kita niyo amuin manuntut kaniya, humati kaniya, hasupaya amuin bawat kilosin kita niyo mahinang hikakawa nato ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian amuin mga bang kita niyo biyan amuin makahinang padugaing kaingatan nato biyan mangberiin kita niyo makaubat kaniya. Beriin kita niyo amuin makapangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabiat to
An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala lana al-musyrikun inni ara sahibukum yu'allimukum hatta yu'allimukum al-hira'ah. Qala ajal innahu nahana an nastanjiya ahaduna bi yaminihi aw yastaqbil al-qiblati wa naha anir rawthi wal idham wa qala la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. So, inyari suy-suy din kan Salman Al-Farisi, kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, nagiyanin hambuk ding ha mga musyrikun. Namisara kam ulong niya, hambuk ding ha mga musyrikun. Inni ara sahibukum. Apang ingat kulong niya, iban sinhapangita kulong niya, iban niyo. In maksud din doon amo na yung panghunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinduan niya kamu sin katantan. Katantan, hinduan niya kamu. Naunin sambong, Salman Al-Farisi ajal. Bunnal tudlong na hinduan niya kami katan. Sambilong niya, liangan niya kami long niya, sabon na tudlong niya, liangan na kami long niya amuin. Maghugas kami sin aurat biyan at tawakan tampat biyan amin iban sin 5 namo to. Liangan niya kami long niya magpamaupo iban sin 2 namo. At tawakan iban liangan niya kami biyan amin humarap pa kiblat. Iban liangan niya kami long niya amuin magpamuli iban sin mga amuin najis sin hayop iban sin bukog. Wakal, sarta bita niya lang niya, ayaw kamulong niya, amoin magpamuli, hambok din kanyo, mababa din ha tubato, nakaw niya tubato. So biyaon alhamdulillah mataod na magamit. So inshallah aon nini, salasayan niya inshallah rin di haunahan. So amo ito din ha mga hadith. Karena sambil amuin pagjamban sin kita niyo, ihinduan kita niyo sin agama na to agama Islam. Amuin piyaparihala kita niyo supaya biyan amuin hinang sin kita niyo, masi-masi kita niyo halam sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabang na to maagad, inbakkas, iban sin kakahinang, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin pamando niya, mahinang siya ibadah. Mahinang siya ibadah. Aun waktu yung pagbin na to, ikahinang maasiyat. Aun kaibanan ni Sab, na di na to hikakawa pahala. Inshallah, tumagna kita niyo din ha mga pangaddatan. Din ha mga pangaddatan sin pagjamban. Imana sin pagjamban, doon na kabiyan magbawas. Iban sin mangihi, agad yun hangan sin pagjamban. Muna, ijtinabul al-mala'ina as-salasa. Ijtinab al-mala'ina thalatha. An Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtanibu al-mala'ina thalatha. Al-barrazu fil mawarid wa qari'atut tariq wal-dhil. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-'anain. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. So yari dengha mga panagnaan haaturan sin pagjamban. Muna subay kita ni humali haamuin lialaanat. Bisyo yung mga lianat ini. Nagjamban sila, sumagawa piyaglaanat sila. Hadis din kan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Mu'adh bin Jabal, namistara lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibu al-mala'inah. Halian niyo long niya. Hali kamu.
amo na lang ni mga piyapaglaanatan to. Ito yung mga piyapaglaanatan ito. Ikaisa amo na in albarrazu fil mawarid. Fil mawarid. Amo na in mga silalong niya, magzamban sila biyan, hadan amin mga dan masibi yaon, dan harap patubig. Aon yan, mga bahasa niya kan, in pagtawagon nila lang niya, banaas. Allahu alam manguno niya. Sumagaw amin daan bukuntod siya daran paglabayan. Ha? Biadaan sa jabian labayan. Ha? Minsan biyan kalabayan siya. So, ang waktu yung mga tao biyan, mang sila mabaya magjamban, doon na sa jabian mangintaw. So, yato, piyanglangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakari atut tarik, damikyan namin mismo daan, malaggo. Paglalabayan sintaw daran, piyanglangan niya to amuin, magjamban ka rin doon. Iban ha mga tampat amuin pagsisilungan sintao. Amuin tampat doon nakabian kahoy, doon nakabian amuin mga uno biyan, basta paghahalian sintao, azil. Pagsisilungan sintao, paghahali-halian sintao. Ha? Liang kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magjamban ha mga tampat yaon. Sabab, tanto na sadya, bang aon magjamban din doon halugal yaon, na mayroong pagduaruain mga tao makalabay kaniya, atawa kani mga tao makagi kaniya, atawa kani mga tao magkailangan. Amoy pag-usalon nila yung mga tampat yaon, tanto lialaanat nila yung mga tao minang yaon. Amoy pagsuknaan nila. So humali kita nyo. Amoy kasuknaan kita nyo, hasabsin kakahinang sin kita nyo. Demikian hadis din ka Nabi Hurairah kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabun na lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na mitsara. Kabuga kamulong niya amuin dua piyaglaanatan. Sambil nakapangasubo yung mga sahabat, isiyo sila indua ito yung piyaglaanatan niya Rasulullah. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Amo na lang niya in mga sila, magpagjamban sila biyan ang mga tiranan sin manusia. Atawakan amo yung mga tampat pagsisilungan, paghali-halihan sin mga manusia. So mga ini mga umat Islam, patut ini subay halian sin manusia. So hapag hinang mo kanya ini, hikakawa mo do sa bang mahinang sin manusia. Hapag hali niya ito hasab sin pagtaat niya pa Allah Ta'ala. Iban sin pag-agad niya pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikakawa niya pahala. Insyaallah. So amo ito, in pagyanon lang niya mawarid, wal mawrudah, wahiya at tariku ilal ma'. Amunin daan lang niya harap patubig, daan sibi-sibi at tawakan mahang paglabayan, in mga yari ini, alugal hagimba. Ang mga gimba-gimba biyan, at tawakan ng mga kapupuan biyan. Mga kapupuan siya. So, wal hadisani, sudira ahaduhuma bijtinabil mala'ina salasa, wal akhal bitqanil la'anain. So, amuyat tulong niya, uno'y maksud sin mga paglaanat din doon, qala al-Khattabi al-muradu bil-la'anain al-amrayn al-jaliyain lil-la'an. Amo na yung dua hinang yat tulong niya, sababan sila piyaglaanat sin manusia, pagsuknaan sila sin manusia, hay susulong niya amin makahinang kanya. Wadhalika anna man fa'alahuma syatama wa'alana, ya'ni adatun nas, tabiat yatto sin manusia. Tabiat sin manusia, amuin, magjamban ka biyan hatiranan nila, at tawakan paghali-halihan niya, natanto, kasuknaan nila kaw. Kasuknaan nila kaw, amin tahuminang yato. Wakad yakunun lain bima'an al-mal'un. Wal mala'ana mawadi'ul la'an. Kultu, fa'ala hada yakunu taqdir ittaqu al-amrain al-mal'una fa'iluhuma. So, yung mana simbistara ini, halian niyo, tinggalan niyo, bihinan niyo, induahinang, amin sababan, paglaanatan kamo. Sababan, paglaanaton kamo, ataw kan lialaanat kamo, ataw kan suknaan kamo. Suknaan kamo. So, amo ito mga palanggungan ha agama Islam, ding ha mga muna-muna, subay patut sinhalian sin manusia, sabab in kita, manusia, di kita makanjari, huminang sin kangian patay manghudta. Di kita makanjari amin huminang, hikakangi sintay manghudta, ataw kan hikasala sintay manghudta.
Biya nasin nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina." So amo ini mga palanggungan ha agama Islam, minsan in ayat ini amoy mananjuki siya pakatan, agad na in mga kakahinang yato, sabab liang kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dumihil sin kapuhingaan, dumihil sin kangian, dumihil sin kabinsanaan. Haamuin patay manghod na to mu'min, muslim, sibo rabian babae iban sin usog. Haway ron biyan nahuat-wat nila, way nila biyan nahinang bukon niya to mga hikauno kanila biyan, na tanto sadya panglaliang kita nito sa hambok ito ding mga hinang mangi iban sindu sa dakula matampal pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, agad na dito amoy mga magjamban kahatiranan sin tao, hapaghali-halihan sin tao, biara sa kaula-ula amoy piwinga mo sila. So, sababan na sila di makalabay din doon, sababan na sila di makahali-halya din doon, sabsin amoy baho din doon makabutang. So, amoy ito, hinang sin yulhiku bidhilli al-makanu alladhi yatashams fihi nas. So magmaana lang ni amin yulhiku dhil, magad lang ni amin pagsisilungan katan na lang niya tampat. Minsan bukon yan tabihan amin kalandungan siya rin nung basta tampat paghali-halian sin manusia, liangan kita rin doon amuin, liangan kita biyan amuin magjamban atau kan agad na mismo yung mga manghihi din doon, ha mga tampat yaon. Beta hi Sheikh Ibn Usaymin rahimallah, amoy tulong niya kiyasun jilli. Magad ya tuhi kiyas dito amoy kataan na biyan tampat paghalihan si mga manusia. Agad na biyan ni mga waiting sa idyaon, iban si mga terminal, iban si mga uno na biyan, paghalihan sin manusia, pagbakbakan sin manusia, pagmiting-mitingan sin manusia, subay na to halian ito, sabab apabila mahinang mo ito, makaagad ka makakawaha mga dusa, amoy beta ito, amoy lialaanat sila. Wala hada fala yajuz at-takhalliya fi hadal makan. Lianna al-illata fi an-nahi anil dhil mawjudatun huna wal hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adama. So amo ito, sababin hukuman nito sibu-sibura. Imaksud may taaliang sa paghalihan si manusia, sa paglabayan si manusia, sa paglagihon si manusia. So liangan, sabab apabila mahinang natanto din doon lang niya illa niya indusa niya. So demikian, Dendi faidatun ukhra al haditsu tashiru ila anna an-nahyu yunsabu ala halit tagawut fakat dunat tabawul. So dendi kakitaan na to hadis na sabot yung pagmanasin kaibanan ni mga ulama amon lang ni manasin at takalli amon bimaana magjamban. Wailong niya nakaagadin mangihi. So sumagaw arin dilong niya amon na yung pagsabuton, amon na in pagsabuton sababin hinang yaon mahang yaw magbutas. Apabila magjamban nin tao, tanto manghina. So agad deto, hinang deto hahi kabinsan ha manusia, iban hinang deto mangi pa mga manusia, sibu ra amoy magjamban, iban sin mangihi. Alladhi yatakalla fi tarikin nas wa dhillihim, pamaanahu yatagawwatu fi mawdi'in yamurru bihin nas. Warada dhalika ta'zim abadi, faqal, la yasihhu tafsirun Nawawi bitagawut. So amo ito, minsan amo hindi nga mga pagsalas sa Imam Nawawi rahimahullah, amo ito tiyanto niya sadya amin tagawot sumagawa inyari lang niya agad dalong niya hikiyas sambil amoy mangihi ha mga tampat yaon pianglangan sabab hikakawa sin manusia dosa. Demikian hikarua dengan mga aturan amoy manusia apabila siya magjamban, an-nahyu anil bawli fil ma'ir raqid. An-nahyu anil bawli fil ma'ir raqid. Wa fihi hadits Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil ma'ir raqid. So in hikarua, liangan kita niyo sinsyara, amuin mangihi kaubian, hatubig, amuin bukon siya nag-aanod. Atawakan yan niya ripagyanon ta mga kupong yaon. Amuin mga tubig ha kupong biyan, liangan kita niyo sinsyara mangihi din doon. Nang langin syara, mangihi ka rin doon ha amuin, tubig biyan, bukon siya amuin imaanod, atawakan bukon amuin tubig malaggo.
Wal illatu fihi zahiratun wa huwa anna al-baula fil ma'id daim mudinnatu tanjis. Sablong ni in problema tawakan ingi law niya sin mangi ikaw ha tubig amo hindi siya amin umanod biyan sablong niya kalumian siya. Kalumian siya. Biyan na sin mga kupong di kita makanjari manghiha mga kupong. Ato ka nakidsin mga kupong. Kasab katalsikan nito. Katalsikan nito. So then di law niya liangan yung paghi labi aulain mangintaw. Labi aulain magjamban. Wat tagaw fi asyad wa akbahu aula. Amo ning pagjamban labi aulay to subay tinggalan sin manusia. Masuk biyan sa babi kabinsana. Wa yufhamu minhu anna hukmun nahi la yunsahabu alal ma'i jari. Sabang mo kitaon hindi yan Imam Nawawi rahimahullah. Banglaw niya amin tubig law niya imaanod da. Wairon saan niya manusia yan tabi mangi mga yan tasapa dakula. Makapangiya tubig wairon saan niya. So magawain labi aulain pagbinkan niya. Magawa lang niya amuin. So pamalong niya sa dakula lang niya, naway resablong niya hiyaram in magpangihi doon at tubig. Bimana pabila na hinang sin manusia, naway ron na ito problema niya. So magawa. Bangsa pa mahatubig amuin bukon siya imanod, biya si mga kupong na inya to haramin hukuman niya, bimana in makahinang kanya magdusa siya. So, may ito inhikarwa, lingha mga aturan sin pagbawas at tawakan aturan sin pagjamban. Damikyan hikatu mga palanggungan ha agama Islam, karahiyatu dukul makan qada'il haja bisya'in fihi dikrillahi. Kabunsihan sin syara, yang langan sin syara, amunain, dumakaw biyan hatampat sin pagjambanan mo, dengan mga amuin uno-unoin nakabutangan sin pag zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atau akan mga ngansin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin niya to, way mo siya hialgaan. Adi mo paghalga abiyan mga ngan. Iban si mga kalam sin Allah ta'ala, biya mo rin hialgaan na mitsara. So amo ito, subay halian ito si manusia. Wala yaliku bi muslim, ayadkhul al-hala bisya'in fihi dikrillahi illa lihajatin. So di lang niya mapatut hambok muslim. Dumaan siya sin uno na biyan mga ginisan doon in ngan sin pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tampat sin pagjambanan. Malingkan lang niya hajat. Daruri, hajat, na inya to aw nistisna din doon. Qala Ibn Utsaimin rahimahullah fi syarhi qauluhu illa lihajatin nasabot ha panglilahi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah hatungod sinlaw niya malaingkan hahajat in asal-asal di makanjari sa aun din dito supat niya malaingkan lang niya hajat hada mustasna minal makruh amin jiwa along biyan ding hapanglangan in sabsin hajat siya. Yani idha ihtaja ila dhalika kal awrakin naqliya allati fiha ismallah. Kailangan biasa upama lang niya biyan mga sin. Yaon nakabutang ninduin ngan sin Allah Ta'ala. Nakabutang biyan aun mga hula Arab biyan in sin nila nakabutang din nun mga kalima la ilaha illallah. At tawakan aun din dun mga ngan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yat tulong niya hajat yato subay mo dahon. Sabab, hapagbin mo kanya, bangso pa malong nahibin mo biyan hatampat, yan ka rin ha mga desert, sabab ni tulong nahilupad sinhangin. Ataw kanyaon kolong niya biyan, ha mga tampat da, mga CR, sabab anong niya waktu kalupahan mo na siya. Pagwa mo ito, kalupahan mo siya. Bang mo siya hibin hagwa. Ataw kanyan kalong niya tampat sin kamatawaran ng mga manusia, mahinang niya tulong niya sabab makanjari, malawa din kay mo. So ito hajat long niya. Hajat, wayron saan niya amuin, maramo siya palawm.
Wa ammal mushaf fala nashukku fi tahrimid dukhul bihi ila makani qada'il haja. Hatungod lang niya sin Quran, mushaf. Amo na in Quran pagbasahon sin kita niya, mushaf. Inyaw long niya werong pagduwa-ruwa, bukon hatat panglangan sumagawa hiyaram long niya. Amo indahon mo siya sumud, hatampat lugar biyan sin mga pagjambanan. Wa alayhi ahlul ilm. Amo itulong na impeg itipakan sin mga ulama, ahlul ilm. Walakinnahum ajajud dukhul bihi in kana yukhsha alayhi sariqa. Sumagawa aun waktu long niya. Hatampat weun ka pangandulan mo. Jarihon nila amuin, muka bangkaw lang niya mabuga, matakaw siya. Sumagawa lang nin labi awlain muslim bukon siya magbasta-basta. Subay niya paunahon in kabukaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw siya amuin huminang, sinhinang sin panggura-gura at tawakan di paghalga ibiyan ha mga kalam sin Allah ta'ala. In labi awla lang niya lawagan niya lang niya sin labayan. Aun magtatagad hagwa biyan hibin niya. Hipamin niya biyan. Ampas siya sumod. Hidihil niya, hitukbal niya na muna, hataw dugain. Hipangandol niya. Di mana, humali datun siya amin pagdaan niya biyan amin masumod, palawam sin tampat, sin mga pagjambanan, in mga mushaf. So magawa, bang lang niya, wero nisap, amo na ito lang niya pala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So, amo ito mga palangungan ha agama Islam, agad na rin ha mga subay halian sin kita ni Rendi, amoin mga sila, katawtay manghuran biyan, yung mga cellphone nila biyan, nag-aadan biyan, mga tumawag, magbasa Quran, naando kay lupa to tinisubay halian na to. Aun yan, kaw sa abo nagjajamban halom sin siyar, pagsayo mo biyan yan na biyan inda, inswala inda masyari biyan, gimuha ding halom sin siyar nagbabasa. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Ataw kanyan nagbabang ang mga cellphone. So ini mga palangungan ha agama Islam, as Muslim kita, subay nato ini, subay kita niyo manib. Wayron saan niya rin doon, halawom, bang di ra siya gumawa. Alam sin, aming mga mushaf, alam sin Quran, alam sin cellphone, aming mga apps yaon. Ataw kanyan din doon yung mga MP3 biyan, alam sin, wayron saan yaon, alam sin cellphone, marata biyang patampat, sabab, bukon na siya front. Di sadya makanjari mo hinang mo biyan mga screen sin cellphone mo. Ataw kan biyan amuin, bangyaon na siya halom sin apps niya, wayron problema nito. Sabawon mga tao biyan, lang nila na, bang di na makanjari dahon biyan to, sambil cellphone nung, nasubay nyo pagbinun hagwa, sabawon mga Quran biyan, mga Quran halom sin cellphone. So niya to, wayron saan niya mga palangungan hagam Islam, amoy mga apps biyan halom sin cellphone ta, wayron saan niya dahon ta palom sin CR in cellphone ta. Sabab, inya to bukon na siya, kanganan mushaf, hikarwa, yatura siya halom. Yatura siya halom. So hangkan na, wayron David daan niya, biasin sa upama biyan, inutay niya on mushaf halom. Aun kita ni na-memorize Quran, aun na-memorize tayo Fatiha, Qul huwallahu ahad, iwan pila pa din mga sura, din mga adkar. So magawa sa buhay taragiwa, wayron saan niya. Nabihat turay mga cellphone niya to, wayron saan niya amuin, dahon mo biyan. Sa inimportanti, humali sadya kita niyo amuin mga magbangin mga cellphone tan niyo biyan, gumawa sa abu halom sin CR, ataw kan na mamasa sin Quran yung mga ringtone sin cellphone na to, nasubay na to ito halian. Sabab, mga parakala ito, bangsaw pa may ito mga tiyutuod na tanto, hikakawasin manusia, dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab, haway niya biyan, paghalga, pa mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, ini kaupat, dengha mga aturan sin pagjamban, amo na inliangan kita sin sara, humarap, pakiblat, iban sin tumaykod hakiblat. Sibo rabian amoy magjamban, iban sin manghi. Hadis dengan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilul qiblah wa la yuwalliha dhahrihi. Syarriku aw garribu."
Beita sin Ayub al-Ansari radhiyallahu anhu, beita long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, namisarin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila long niya maghajat tin hambuk din kanyo. Dat apabila datungan sin hambuk din kanyo sin hajat, bimana mo ni magpagjamban, ato akan mangihi, na ayaw ka mulong niya humarap pa kiblat, iban ayaw niyo long niya taykuran in kiblat. Bimana, amuin sadlupan, iban sin subangan di taha makanjari harapun, haamuin pagjamban ta iban sin pangihi. Sumagaw alaw niya syarriku aw garribu. Doon na kabiyan palawa ato kan patubian in pagharapan niyo. So amo ito mataw din hadis dendi demikian beta riwayat lafzu Muslim, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala ghaitin walakin syarriku aw garribu. Ayaw nyo lang niya harapain kiblat, iban ayaw nyo lang niya taykuran in kiblat. Hamangihi kamu, iban si magjamban kamu, sumagawa haamuin, kid niya biyan lawa patu kamu humarap biyan. So amo ito mga palanggungan ha agama Islam, sumagawa, onding ha mga hadith, yakitaan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaharap siya pa kiblat. Biyan nasin hadis din kan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laqad irtaqaitu yawman ala dahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinatain mustaqbilan bainal maqdisi li hajatihi. So yari bang kita umuon siya biyan ta'arud. Abdullah bin Umar, yakitaan niya biyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin, naghajat siya, at nangihi, nakaharap siya biyan pa, kibla. Sumagawa lang niya antara sin labinatain. Labinatain. So yari, yan sin mga ulama, hahajat lang niya bang hahajat, bimana, daruri, whereon saan niya humarap kita pag-iblat, importante aun tampan. Biya na sin mga biyaon, halawm sin CR kaw, whereon saan niya lang nila. Whereon saan nila. In hadis amoy manju kilumang siya ben humarap iban sin tumengkod, bangkaw ben ha mga kapantayan. Amoy whereon ut niyo. Diretso ben biya ko ha mga desert, ha mga gimba biya, naliang kita sin sara humarap iban sin tumengkod. Yung magawa lang niya, amuin bangkaw halom sin mga CR na, whereon saan niya minsan kaw makaharap pa kiblat. So magawa, mimbabil aula, sabab beita si Aisha radhiyallahu anha, so inyari bid daruri, hadaruri, whereon saan niya. So pamain CR yaon nakaharap pa kiblat, na whereon kaw pag CRan duka, ay whereon saan niya minsan kaw banghi, nakaharap na kaw pa kiblat, importante yaon kaw halom sin CR. So magawa, bang kaw yan tabihan hapantay, haguwa biyan, bukon kaw halom sin mga siya, dapat datod subay kaw, humali biyan amuin, humarap pa kiblat, iban sin tumaykod pa kiblat. So amo ito, in patut subay hinangon sinambuk Muslim. Sabab, wa madahibu ahlul ilm fi hada kathiratun tab'an li zawahirin nususil muta'arida. So, yung mga kanya-kanya ben opinion in mga kaulamaan hatungod sinyari, sumagawa iyan ni Imam Nawawi rahimallah, walakin najam bainahuma, among berin hambukon long na indua, aun waktu na hinang sin bihattu, ta'arud, sin hadith, aming complex siya, sumagawa long nin, bang mo kitaon yan ni Imam Nawawi rahimallah, wala khilafa bainal ulama annahu idha amkana al-jam'u bainal hadith, la yusaru ila tarki ba'dhuha bal yajibul jam'u bainahuma wal amalu bihi wal mukhtar indana huwa tahrimu qada'il haja mustaqbil al-qibla.
Yan tiarjih Imam Nawawi rahimahullah, impini na mo lang niya, hiyaram na mo lang niya, amuin mangintaw, aw magjamban, ka humarap pakiblat, iban sin tumaykod, iban sin mangihi. Inyari, hiyaram na mo lang niya, bang kaubian hamuin kapantayan. Sumagawa lang niya bang halom sin, lugar na halom sin CR, at tawakan halom sin mga biyutang biyanon hinang biyaan, na wayron saan niya lang niya. Wayron saan niya lang niya, sabab aun na kaubian antara iban sin kiblat diretso biyaan, aun na makaantara kanya. Wayron na lang niya saan niya, amoy tulong niya in piyaghambukan alaj na tuddaima. So, ala kulli hal, then diha, maudo ini, in baita, wayron saan niya yan tabian amuin, so pama, lumatong kita pahambok bay, in sila yaon, humarap pakiblat atau kan tumaykod kiblat, in CR nila, wayron sa kita umusal din doon. Sumagawa bang sa mga baita ray sabin, labi aula, tinggalan tayat to. Tinggalan tayat to, amuin pa, harapon tabian lawa patu ayaw tapatay kuro di bansin, paharapon pakiblat in mga CR paginangunta, sabab in hinang ito, pag-agad tahapang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, demikian hikalima, dengha mga aturan sin pagbawas atau kan aturan sin pagjamban. Subay kita mamasa sin mga azkar, bang kita sumud biyan pa khala, baitul khala. Pa mga tampat sin pagjambanan, subay kita mamasa sin azkar, amo na yung mga beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niya wa inda dukhulil hala yustahabbu lid-dukhuli ay yaqul bismillah. Labi lang niya kabayaan bang kita sumud palawm sin CR, magbismillah na muna kita hagwa. Ang bismillah kita muna hagwa, damikian amuin sa beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abi Talib, satru ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqula bismillah. In antara along niya, tampan lang niya sin, antara along niya sin jin, iban sin aurat sin kita mga manusia, anak kapu Adam ini, bang sila biyan sumud pa mga tampat at aming paghubaran nila, bimana magjamban sila, amo na bang sila makapamong bismillah. Basta makapag-bismillah yung tao, sababan di kakitaan sin mga jin, katampanan kita. Dengha amuin, amoy ito yung karayawan sin pagbismillah. Damikian amuin lawi marayaw, makapamasa kita sin dua, amuin a'udhu billahi minal khubsi wal khaba'ith. Ugpatalibon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, dengha khubsi wal khaba'ith, amunain, yan tabihan dengha mga kaibanan, laong nila, amunin mangi, kangian sin hinang mo rin doon, amuin mangi, sin higwa mo, ito iban sin tampat yaon. Dengha mga kaibanan, laong nila amuin, maana sin khubsi wal khaba'ith, amuin dengha, syaitan usog, iban sin syaitan babay. Ala kulihal, hauno-hauno na rito, kinyat to si burakataan, maana mangi isya. Mana mangi isya, so magpatalibon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. So magawa, in pagbasa in before pa kita makasud. Iban sin hiunata biyan in si kita, lawa. Hiunata in si kita, lawa. Haamuin pagsud pa mga tampat sin, pagjambanan. So, damikyan, bang kita makatalos, daysab, mamasa kita sin, gufrana ka. So magawain niya rin, aming pagtalos na. Nakagawa na ka ding hasiar, ang pagkamamasasin, gufrana ka. Gufrana ka, hadis din ka na Aisha radiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha kharaja minal ghaiti, qal gufrana ka. So, riwayat din kan Tirmidhi, lang niya, idha kharaja minal khala. Bang siya gumawa na biyan ding hatampatsin, pag siaran niya. So, then di lang niya, inma na lang niya kala, magmanahaw nung nakaw tampat. Minsan pa kaw hagim babiyaan, magjamban kaw, bang kaw din doon na haamoy tampat, sung nakaw yan magjamban, labi basaw mo biyan mo, labi maraw, basaw mo muna indua ini. Pag bismillah kaw, ibansin, magbasa ka, a'udhu billahi minal khubsi wal khaba'is. Minsan bukod halawm sin CR. Minsan ha mga tampat hagim ba, atawakan ha mga desert biyan, atawakan biyan ha mga biyan ha, kiddagat, atawakan, hauno na biyan, nakasagbutan, labi marayaw mabasa taray sabi ni. Labi marayaw mabasa taray sabi ni sin manusia,
Sabang yat tumabasa niya, sababan makakawa risab siya pahala. Sababan maparihala siya, ding amoy pangsasat sin syaitan kanya. Sababan maparihala siya, ding kangian sin amuin, para saan sin higwaan nito. So amo ito, ding mga piyangdakan, sin syara ito, subay kita basahon ta ito. Sibu orabian halam sin siya, iban sin ha mga gimbabian, hatawakan ha mga kapupuan bian, labi marayaw mabasa ito sin manusia, sabab siyon na ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ding din naman ha pagbismillah, iban sin, supaya bian amuin, pag-igtasin tamungon ta ito, magbismillah kita. So maig, makatampanan ka rin ha mga mata sin mga jin. Imana, amo hindi nila kau kakitaan. Pagbismillah mo ito. Damikyan ha amuin, pagpatalibon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbasa mo ha dua, a'udhu billahi minal khubthi wal khaba'ith, sabawan piyarihala kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo ito, dahil ha mga aturan, aturan sin pagjamban, bang mahinang sin manusia, hikakawaan nila pahala, so magawabang sa upama, kaya lupahan kaya bin nila, na di day sabi kadusa nila, sabab hukum siya sa tiyaha mustahab. Bukon siya, si mudahaw kuman sin wajib, dengan mga mustahab, bimana kabayaan siya sin syara. So in kita ini, in Muslim marayaw, inapasun niya amin labi marayaw ito, amin kabayaan sin syara ikakahinang niya. Supaya, hikakawaan niya biyan, pahala pa Allahu subhanahu wa ta'ala. So, hikaunom, at tasatturu inda qada'il haja. Subay kita nyo tumapok. Lumaw huminang sintampan na to, bang kita nyo amuin, magjamban, atau akan manghihi. Di makanjari, amuin, yawn kaubihan amuin, himarap sadya mga manusia, tabi arakuman biyan amuin, mga manghihi biyan pasilikan sin sasakatan sadya, silikan sin mga, di minsan tumapok din mga manusia. So piyang langan yato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabab hambok yaon din mga manusia, amuin siksaon siya halam sin pakuburan, amuin manusia di siya biyan, amuin tumapok, mismo ha pagpanghi niya, di siya tumapok ha mga iban niya manusia. So labi awla rin diin mangintaw, labi awla in yan tabian in magjamban, mismo amuin mangihi, sababan ding ha mga pagsiksa ha manusia halam sin pakuburan, apabila amoy mga manusia di na minsan tumapok ding ha, tayo manghud niya bihan amuin mangihi na sadya bihan harapan nila. So amo ito, in agama na to Islam, piya parihala kita nyo haamuin kakitaan in aurat na to, nasubay na to dihipakita, iban subay kita ni ben humali, amuin kakitaan kita nyo. In case kakitaan kita isang haway piagturan, ito ay sukuman kanya. So magawa amo hindi ka minsan tumapok, na inya tuliang kita nyo sinsyara, sabab hambuk ito ding mga hinang mangi, bukon, amuin biya, muro amarayaw, intao biyan, manghihi na biyan, manghihi na sadya biyan harapan sin, pagkahinya manusia. Amo hindi minsan masipog, na inya to suweto halian, sabab, inya to amuin, bukon hinang marayaw, agama na to Islam. So inyari ini, mga aturan, aung pa rin di mga nakapin, insyaAllah, sugpatan sin kita ni Rakuman, biya di matong na inwakto na to, murah-murahan, aun kita niyo din dito, mapuot pangadjian ng mga nasabot na to, damikyan pangayuan kamaapan, ha mga kasaan, ading paghimumungan, iban sin mga pagmaana, pangaon din dito nagkamali, iban pangayuan kaampunan pa Allah Ta'ala, murah-murahan in mga yari ini, mapadagbos na to, habaran na to, iban hikahindo na to mga kaanakan sin kita niyo, supaya kita niyo biyan amuin masi-masi halawm sin amuin pahala paghinang na to hakatan sibura ding pagkaon iban sin mga pagbawas sawin kita niyo maglagi kita niyo pahala mataon sawin surga sin Allah Ta'ala mahal ga siya kailangan sin pahala amuin hipamitan niyo kaniya amo na inlog na to lamabay hatiranan sin pamando sin Allah Ta'ala iban bak kasim panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan ako iban sin kamu, iban sin kata na manusia, iban sin mga kalasahan na to, alawang kita niyo sin parihala sin Allah Ta'ala.
sarta bangmain kita ni biyan amoy niampun ha mga limabay pardusahan nato iwan sin amuin pakugdanon kita ni ha mga nakapin ding ha mga pangumuran sin kita niyo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.